pozdrav ljudi, kao što vidite po naslovom, moramo da krademo vredne rotove od Semija, od Tung Tung Tung, Sahura, od Balerina Kapucinač, od Pot Hotspota i od Six Sevena i od Tralalera. Vidite, za prvo moramo, vidite da dole imamo mi brzina broj 10. Tu gradimo les, ljudi, dobro, idemo vati. Tu les, ljudi, 1000. Super, jedan kao. Ovako, uzeli smo par, da ugradimo malo. Vidite ljudi da sada mi dole imamo $7000. Vidite, ovdje možemo da to upgradeujemo brzinu. I sad nam je brzina na 25. Isto i možemo i da upgradeujemo vredne rotove. I sada daje sve 3000 posebno. Ajmo mi za to nastavljamo. 75.000 košta. Ne, hvala. I treba mi 45.000, ali mi to već imamo. Ovako. Za 100.000 košta u tim. Još jedan nalaski ljudi u Diamond smo ugrali. Super. 4.000. Evo ga. I ovako. Sada već imamo 100.000. Ovako i evo ga. Opet imamo 100.000. Ali nemamo dovoljno. Onda ćemo da kupimo ovu ruku. Kupili smo je. Pa mogli smo da kupimo od Esok Sekula. A ne, ovo nije Esok Sekula, nego je to tu. Ovo nije to Tung Sahur, nego je to Esok Sekula. I sada ćemo Esok Sekulu. Ja sam to htio ljudi, ona ili kužu to. Da li ima semen? Grama, ništa toga. I sem ima zlatnu bazu. Šta vajlik ima? Moramo se vratiti. Pazim ako neki likova, ako neki kurvi da ga udani pa da... Imam si ovo nebo brainoru. Bude semlja ima nešto, nema ništa. Brzo udaraj! Udario sam ga i gdje je sad? Ovaj lik hoće mi... Čekaj ljudi. Ovaj lik ne vidi toga rama. Daje 67 po sekundi. 67 ljudi po sekundi. Jer ako se pitate što ja imam ovakav skin, to zato jer mi se uvrstio Roblox i napravio sam samo drugi account. Ne možemo. Ketupat ljudi, ketupat. I uspali smo ketupat. Imamo 3 miliona. No sad, oni isto mi fiti. Ovako. Jel ovaj lik hoće mi da jedan ketupat opet? Hvala! Ljudi, svi mi daju, stanje pravo. Mora ovo da bude da neki srećni dan. Za mene. Što ne znam. Aha, treba mi Tung Tung. Hlijeva nema. Pa ljudi, što ja napravim moju brzinu kada već imam mi 4 miliona? Jel ti imaš nešto? Ne. Pa ljudi. Evo tek mi treba za prvi ribar pompini guzinu. Ima lavaku. Ja bi sada htjela lavaku. Ali treba mi Tung Sahur.
rimasti tung-tunga. Ljudi, ovaj mi gledno dao sveki broj. To je svek sao da još. Evo ga tung-tung. Prvo, me došla ovako. Tung 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 sahur. U našu bašu. Ovako uradi. Dobro, ne gubimo prednost, vi samo brzinu kupimo. Koliko da je? 2.000. Super. Sada se da ga obredimo ovako. Uj, nemamo para, moramo da uzmemo i da stavimo sada ovaj. I da obredimo tebi. 100.000 košta. 2 miliona košta. Ne možemo i to vezati. Mislim, nemamo para. I da upgradeujemo našu brzinu sa možemo još sada samo da uzmemo pare i sada možemo još. To ne možemo više. Pa ljudi, pa mi možemo da kupimo i ovaj. Sada bombine guzini. To šmifik. Udari me. Brzo, da vrijeme. Shvatio sam da je bombine guzine ljudi previše brzo. Bombini guzini. Sada ga najredi garama in madundum. Evo ga, garama in madundum je nama najredi ljudi. Ovako imamo 15. Treba mi 67 miliona. Ne znam što to je. Šta? Ne znam. Treba mi to. Kapućino i frigu kamelu. Imamo još bolje ljudi. Evo ga imamo. Inače ljudi, ja ću ga ovdje i da završim to. Nadam se da vam se video. Mi se vidimo u drugom videu. Ćao!